Ağar je kinige uyata. Kinige bilibit ıllıga. Ahağas kuyarga kötüter. Kerege uhuya kötüter. Anıgı ağar je dalbara. Kinige ergerbet anyala. Çumpuga öybütün sağılır. Çumputu biliğini belaktir. Ağar je sibehe kahıtta. Andoydu sonunu komullar. Ağar je surnal munyula. Andoydu yeninen selleri. Ağar je tılbastır tılcıtta. Andoydu tılınan sağardar. Ağar je anıgı dalbara. Alkas da omuktu kaytarbat. Bahıba ağar je dalbara. Çumpu da narınlık tariyan. Biyereğin siddeter kömölüktü. Çopçulur ıyınlık köddörön. Ütü gününen ubastıbıllaq patpeşiktar büt. Bütün Rossiyatağı biblioteka günüger anallaq. Onalayın nöngü ammatağı kinlenbit biblioteka. Kinigenen qaçıya delin ülehettere. Ör sıllarga tüye sobastaqtı külelabit. Kündü veteran bibliotekardar. Ağıtların üyediden kiniler tustlarından, kinler beylere aqtan harbıt, aqtıların ister gidiyer ıngırabıt. Köttekallegala bibliotekala hettar boka bargıtın. Biblioteka kürüne devam delibin. Tiyaglı hettar bir kıtarı bargıtın eğad delibin. Tiyende Tağca 900 bir hette laukul basımın oskolu bir taraf baramın. Arka ağlaska. Hüsmal Dağsıyeske biblioteka tigar. Ikke hıtta dondu gülülen baramın. Doydu var. Amma tiyek. Amma gelmedim. Amma kalan baramın. Arayla bile diyeske biblioteka ikke hırlavedim. Bahadan diyeske. Yağca kapka diyeske biblioteka. Ondan ikke hırlayan baramın. Arayla biblioteka. Darayalık sevine sevediyseydik. Abacı'nın üllavedim. Üllavedim. Elizaveta Nikolayevna. Svetlana Nikolayevna. Onda Çabokır'ı Bedora. Tibep evine gıtta bilgi üllavedim. Bilgi üllavet kalyagadan ben erhücün ahtavarı sanırım. Üledik, bana söyledik, üledir evet. Kiye hasta da doğuş hasta üledik, üledir de. Kiye doğuş kat üledir de. Hani ben evet de kiye kadar ben kiye doğuş kat üledirdim diye. Ağaçlara canlı atacak, o bireme televizyon soğukmalar. Hatta o besin katı televizyon soğukmalar üledik ağaçta. Ancak hicadaki hadi koskatla bastaya da hicandara da kide olur derdi. Kide o dokuz vanta balla dokuz volkada bir ağa olur olacak sabit. Dokuz yaş valla bilecekleri soğuk diye takmada bir de takkaldırada. Bileceke kediye delbiyata kediye kale turar bu arada. Hırnadan beğata tuhta hasta hırtırada surnalı hırtıraldırete. Hırtırada kahratları hırtıraldırete. Kora jakay vay bolarata kahratına surnalıda kedegana. Ona ağaçta oğludun. Olahan gördüm bana hıncaldırete. Ona oğlur ballağına bile klasına caska. Tuğ berenler evet. Kime bir terliler evet. Ellerine dur evet. Şu atsında götürdük tane. Oğlum bu onda hıncı bittara. Oğlum hıncı ol. Klasa çalışkan yeksiye dua aldılar evet. Onda oğlum kendine bulan bir evet. Oraya dalıyla istevine bir yeter bana. Alexandra sevene lakama hadi sepetiye kurduk. Kendi arabada kendine bulan bir yerin diye aktarı da sıkıntı yapıyor diye o saat bir aktarı dediğimde. Şöyle bile yapıt var dağını.
Kim dağını tuak diyek var. Var attı tümeden öyle hepit. Dağın üstüne daha hatalda, daha şöyle kalayar. Kimi dağını kaya, kimi dağını erişekli diye kuhanın yüzünce kimi de kaya hübelli ramalır. Tuve ve kaya vatakbatında kaya da hübele etti. Ulan talarına atabileceksin. Ület yesi üretilir. Bana bu diyen de kapalı her kurduk bana. Evet. Dayanık söğütüyle mahtanamın. Bir şey takakmadı öyle hemen. Otta kendike hatı otarı gaccet bolamın. Kıksamı da uğraymadım. Beye. Damarı bu arada. Onu dayanık söğütüyle hatı karamız bu diye kalbiden kasta kastı. Ay kakayın hücce bakmadı. Oğlan bana vardılar kendiler. Diğer itke yapıp. O bile ben ataperine gidiyor soğuk. Diyor ben ottoğun kayırım. Ona bile gönül hamurda da bir yıkıldık olmadı. Onda bana öyle piyasaya taksan. Bilinler de bu piyasaya yalan tapmadı. Araydı. Koca astıma kaçırısı yalan. Öyle çok mutlu oldu. Yöre bütün öyle borostatı bu cihan evindi. Yöre bütün şu adam bütün erici sanı evin. Yemin öğrenmet öğrenme atabın bastayan daha evin. Bilgi öğrenmet. Çevetler Nikolay evin egin bana götün. Şimdi kan evin. Darıya listevet öyle hepin yollarının ağabey evin. Ağaççılık. Anca. Bilecek kolektifte verin bana. Şüvedik. Öyle yaptık. Bebeğe kadar söyle. Bebeğe kadar kabul. Öyleler diyen algıbın. Tönce 932 yıllığa ölçüge meğe kanlı soruyunu örterebidim. 12 has var manna gelbidim. Ağabın kıtta uvaybın batı hamı gelbitbit. Uraq kalır buput. On ühüm bolar eğer первый класска келбитим. Amma skolater первый класса бит. Первый класска келбитим онтан. Heri bipbitüger min уже ühüs класс тағатым. Кыйы бұрағын егер. Онна баран кер бипбитін өйдебін. Онна оттан бирге терәбиттерим ağabıttan уже Aksı tebik tağını bilin ühüye kalan baran min soğutağın kalan alırım. Hatta bilin bar bu. Ben balığına Рабочайдан инден барамын комсомол ingen туаха тех секретарынан райкомга лелебитим, райкомолга лелебитим. Онны лелеhi jamın tüy sılı bu lelемmin. Бişернер школаны бiterbitim onu skılaha. Onda kul prasiveke bihan tavsullaha kibitim. O kirimin 2 yıl yerine baramın 6-11 yıllaha. 6-12 yıllaha vallahi. Жазайга библиотекарынан анамутем. Зал библиотекарынан онта hem dese davdim. Ondan 3 yıl ilen varamın manna amma gelbitim. Partiyinna biblioteka üleli gelbitim. Raykom partiyinna biblioteka türüllebitim. Meste hoğunan. Onna masaya biblioteka varakım bağramın Министерство академикердер пипер зырянка ыппыттарын элемне ден юка гиддер поселоктарга онда үсүлүлелебитим онда келеминге бу amma var улаксыйбытым хетте он хыллактан үлелейбин манна ме районный библиотека бестага ягатан негнамын тоха детская библиотека Василий Ильич Жоржиковтан үлелебит методист передвижник денге Anna ülevinen
hamıylem tümügünen kırdırıytın diyendim. O şkolalarga детский, средняй, вообще o школа библиотекаларыгар, o школага библиотеканы аманнай вехиге киллер биппит. Онно аманны онну кинегеттен хагалаабыппыт. Онно общественный учителлар үлеләбиттер. Онтан кендиге уже библиотека, школа библиотека бар болбута. Онны күлеләм бараммын. Предивижникнан үлеләбитин методист предивижниктен Василий Лишка идда чөйдү үлеләбит. Эдем нахтык. Онтон инвалидтан бараммын. Атақпынан инвалидтан бараммын. Центральный библиотека кирбитим. Анны киреммен имео. Отдел хенен арас үлелер үлеләбитим. Онны пенсия тақыбытым. Анны олору. Онны тоқталақан хуақ. Ветеран труда, ветеран тылабын. Алдык. Әтті 15 жыл идда жөйді көрістім бұйыл. Беллақпын дебін онын тылнақпын күні көрі оларымын. Библиотекам коллективін аға чөгей әті. Мен үлелер біреме бар. Білген де оғылар меха кәлі бары тұралар. Негеден онтон аштынауын. Арар дняларын әйтін. Хамы жөз жаныр бенкенлер балықтары дей. Захарова Октябрина Дмитриевна эмис нехилегер Амма районугар Олохта библиотекага 30 сыл энгиле сух библиотекарынан үтө собастактык үлләбите. Кини үлелеригер бу библиотека иддебилигер барытыгар толору эпиттир кына бередектен инники үлелерге кайыскалак болар кына кини оңорбута дедакпине сыспатын булу. Бу 30 сыл тухары кини үллерин таханан өссө олукток бу сельсоветка депутатынан bir созовка үлләбите, онна общественный үйленен народный судка, женкомитетка кини член быгытынан эми үллеспит. Улуу көйі 15 жылынан бири делахта бен онна атын бу улуктактары барытын агаддаливен юбилейинен көкемне библиотека онна культура отдел культуры ден тоқтаға дебет. Олар тоқтурдар етенон кулу билеттин кытта тебесеңе хеджихан барта де о библиотечный биттен библиотека бит гене тоқ беседелер оңору, кинге обзорун оңору, кинге выставкатын оңору, онда көһүн мундуктарына пермаларга де басын опыты тарқаты ден болар ете. Оннукка десе қаханы республиканскай грамота ылан тұрдақпын. Ол тіге қағасыотына тоқ денігер агитациялағын денге ұруқ бартанлық пермаларга де передвижке дян, онна де беседен оран, кинге обзорун оран, онна хайын билиспетінен керге хедден очуттарға тиен де культурный оту ден ачылығы боевой листок тахарыта де онна де заметка көддәхіне бұға жонлары контора тоқтарын халаячылары онна көддәхін аттахан қағыт оңырыр етібет. Боевой листок кәннен онна қағыт редактора денеме дуғыныстаатым. Онна ОССР денеттен депутат болығы дебітім бейді. Онна де бұға отчеттаталар, қан туақтаталар еті. Онна Народный суд, ол бұл ден, жақтар комитеті ден, осыны қан туқ үлі ғабаттығар hem bir çileğinden kayandı killerler. O killerin barında ca ontuan yani sıl bütüyte ca oçup boğa kayanda çöttüğün hani bazen inventarizasyon boğa boğalar. Toq biblioteka toq bayda kaskin geldi hakikaten vardı.
чөп болар эте. Мин Амосова Елизавета Николаевна. Оскола кәнниттен бейхен бір сыллаға Жокускайда культурна сырдатар училище библиотечное отделениятын бүтерен, Усуяна районугар Казачияға районнағы библиотека хәбедесейнен анамытым. Манна 3 сыл үлелән баран, дойду бар аммаға әргеллен кәлбітім. Районнағы библиотекаға самай табыллан үчігейдік үлеләбіт біремем предвижной библиотекаға әте. Предвижной библиотеканы әлбәқ коллективтақ тәрілтелерінен сылджан үлеледер әтім. Ол күрдік 1965 сылтан 75 сылға дері үлеләбітім. Предвижканы промкомбинат столярны сыағар, чапчылған ферматын үлехеттерігер, туту участагын контуратыгар, типографияға, онна да атын тәрілтелері, барыта уантан тақса точканы қабан үлелеп бітім. Бұл әбәр аңардас кенегенен олар сыңна мұғырдамаққара, арас бәсиеделері бұлан бұғытнан ұйдар әдім. Предвижка кенегетін бәйім сумкаға тахан, нар сатық жыбыдым. Тәрілтелер бәр сылжар бар, бұланым бұғытнан, онна ағачыларым көрдөхүйлерінен толора сатырга кағаларым. Ағачыларым предвижканы өре көті көрсі етілер. Дойдуға оройыңа туық боғыла турарын туғынан кехеген бұспаққа информацияң орарым. Үлеләбіт кәммер 6-17 ғыллаға Октябрьская социалистская революция бейхан сылыгар бүтін союз үрдінен ұтылы бұд библиотекардар үлелерін көрі котлағыдығар үчігей үлем ихин СССР культураты министерствотыттан культура профсоюгун киин комитетін бачетный грамотытынан нағарадаламдым. Сәттуын 100 сыллаққа социалистической котлағы түмігінен республика министерствотыттан культура областағы профсоюгуттан сәттуын 4 сыллаққа әме бачетный грамотаны ылбытым. Маны тәңе район, отдел грамоталынан нағарадаламытым. Олықтақ себекке депутатынан талынан үлеләбітім, оны сәбет бачуотын кенегетер киллерелі бітім. Мен пенсия тақсан баран 5 сыл арас кірі үліға үлеләбітім библиотека бар, онтон олық урай бітім. Ағуам 5 сыл ақсынне сүлбалта күніттен бачуотта ақсыннелаңа оларобын. Мен Захарова Галина Ильинична, Ольдана кыға ден псевдонимнақпын. 1996 сыллаға бәсейін алсынығыр амма бағатыр көрәбітім. Библиотекарынан барта түрден 4 сыл үләтім, онтон абаға сельская библиотекатығыр 33 сыл тұғар үләтім. Бұл білін автоскай программаларбын, проекттарбын бейіне яқынмағарабын. Мое село, моя судьба ден бір оған программан. Бұл манна нәхілік историятығар сығанна қарас материаллары қомыян. Кенекен өңі түрәбіт дойдуға тапталы кен тұттуыны еңері, историческай материаллары ақтылары теген фонда нөтәрien ағатшыларға тірелді. Еккіз программам өбіге бұстыбат сетіме. Манна бұл Лидияға оннаға кейнеға ұстуым. Мария Васильевна Захарова уатта сыры дорғаннақ тойғы ден бұл сәрі ветераннарын, тыл ветераннарын сәрі оғыларын ұстыбыта кейнеға. Онна нәхелек сәркән сәнеті Прокопий Егорович Жирков нәхелек историятын кәпсәбіті. Онна бұл туақ нестурияптар жекергеттәріттен 5 әркеге сәріге кіргіға баран-баран сырдық тынларын толы куран төнні бітақтары. Әті күрдік үскейлі. Амай лоқан программам, оны сетігім бұл оғытаптыр поэта Константин Николаевич Жасковскай Туярыскай атын үлетін үйететі, оны түрәбі түрбәтер төнінлері бұл бұта. Манна әлбәқ сориячылар екке хойыстары кенер хелжібітім. Оннан манан ататына Туярыскай түрәбіта 10 сылғар лөті тұры бір ағынеға
туяры 15 лектурный музыкальный фестиваль. Ием пүршаға дейін сыңа кинеге. Он сахавриячылара оғырға Сирияға Константин Туярский хомурнега тақсыбыта. Оны тағынан өссі гран өссі халғы бұты Константин Туярский туған ақтылар, сурьячылар, оны атын жонлар, оны самый главное жон күлігер ден пьесата бешәттен тақсыбыта. Моя малая родина ден бұл информационный кейінге нәхілек бары тәрелкелерін, урукку, біліңгі историялара, иннекі бұланлары қомылылан картотека тегілден ихер. Абаға аяр құттағы жана. Манна қоған, ұры, айын бағла жонлары төмен, ухуян, айынныларын бішәкка тахаран, арас күрақтарға күтіннаран, үс аяр білақтары тәрбетім. Ол құддық аша ден оскола керінне саса оларға, ұллық ден оскола өрнәшілігер, оны Константин Туярский атынан айыр түмісі улаған жоңға. Ұлдық оға лағыры үстігіл хайнүлләбіті. Әлбәқ бешендері тылды оттара. Тық қайсығытыр өлдер жону кенегенен информацияның қачы тегін бұспаққа бар бұта. Специалистерға анан научно-техническая информация бюреті тәріттағырлақты білләбіті. Кығынлары, сайынлары, өйнек фермаларға, отчеттарға, механизаторларға, передвижкалар, разбеседалар, библиотический обзордар, тылны журналлар, библиотечный плакаттар оңғылығыттара. Агит бригадаға постоянно кыттан сценарий хүрен өдіршей беретін. Бұл манна внутрисистемный обмен оны МБА өңітінен ұлғанлық тоғымық бұд. Кенеге хақасанламыд специалисттерге оны донларға балары ақтар өтібет. Кенегені ағы қасты білі қотарылды біті ол құрдық жек әргеннен специалисттерге, осколы өрнәтшілерге, общественный территориялерге, ол ехеттен ордық абаға аграшқолатын ұшызалыларығар, оны мәшіл саат итілдәшілер. Манна бішіктен кенеге тахарамын атылыр етібет. Ол атлабы кенебеттен еме фонда бітіркелдер етібет. Бұл манна кенегені ағы етіндік тәрілді біте. Оны қаз бейді группаға бөліққа предвишкалар тәрілді біттері. Инвалидтері күттілі. Мана беділен жону күттілілен. Кенлер кенегені ағар, сурналылары қағыттары көрер условия тәрілді біте. Улыстағы социальный қаралықта управлениетін күтті, семинар үтілді бұта, брошюра тақсы бұта. Ол күддік Юрий Гоголев, оны Татьяна Сыева, Урут айыс хатан ақпат сурибат, инвалид жону ағарға, сурьярға, оның тағын өсі қоған айарға, оны алырға өріп бітбет. Беті күддік рас көрімнен үләппет. Онтан мен сама жаллах әмге үләппет өппен дейханыбын. Onun наставниктарым Ксения Гавриловна, Алексей Захаровтар, улус библиотекаларын расканга Солоби Солоячеварым, Дарья Алексеевна Захарова, Мария Кентьевна Сипсева, Светлана Егоровна Макарова, Нәлче иннеки көнге сылжарга, жон туһугар тус бәбериметин харыстаба кыл ирге кагылүлләре, үйөртәлләре, ирдилләре, өйдүлләре, көмөлһөлләре. Бем коллегам Клара Фанасьевна Карманова, учталлар Мария Васильевна Захарова, Клара Борисовна Ксенофонтова бары тирәһеннәргә тәңгә ылсыган кыттара. Таисия Тихоновна Александрова, Анна Степановна Петрова, Елизавета Владимировна Бочкарева, Антон Датын Салачеварда булар белән кен туттабын. Бары коллегалар бар, сеген дробияны, үләгә үрдүк стихиләре, тусылактаргар илени тапталы жолу багарабын. Эллейтла Ольга Иванова Сидоркевич Милета. Дораба сырдык саз 9 май. Эйдүгэн доғаттар, эйдүгэн
Иесир фашы умсаран, ханынан қарқы тутунан, қалыбыт дойды ботырдүнен, күндерде ол күйі жол күнем. Дараба сырдық сас тоқсыз май, самме бат саргыбыт сандарда, өрөбет ырыта күрдорай, сайды бит көкса унарда. Сөриге сүтер бит оғытут, иете күн айы кетесте, көжүтте көмүлө коғун, аз бердин астата манаста. Дараба сырдык сас тоқсыз май, самны бат саргыбыт сандарда, өрүбүт ырата күрдорай, сайды бит көкса унарда. Кем тынақ-тынағы ураты, өріттен қарға улана, көйіні ағыбыт нарыққа, әғірде тыллара әтілер. Дараба сырдық сас тоқсыз май, самны бат саргыбыт сандарда, өрүбүт ырыта күрдорай, сайды бит көкса унарды. Сахалы ахокай дорайыр, эбенки хәжете ерер, көйіні ағыбыт партия, атыгар мақталы әтілер. Дараба сырдық сас тоқсыз май, самны бат саргыбыт сандарда, өрүбүт ырыта күрдорай, сайды бит көкса унарда. Слова и мелодия Галины Захаровой «Миру мир». Нет войны, мы скажем твердо, нас поддержит шар земной. Не забудем наших дедов, что победу принесли. Здравствуй, День Победы, праздник мира и свободы. Кликнем всей планетой, нет войне, миру мир, миру мир. Дорогие ветераны, это ваш счастливый день. Сколько пота, крови, жизни вы отдали за него. Здравствуй, День Победы, праздник мира и свободы. Кликнем всей планетой, нет войне, миру мир, миру мир. Встаньте, люди, встаньте молча, поклонимся до земли. Честь и слава ветеранам, что победу принесли. Здравствуй, День Победы, праздник мира и свободы. Кликнем всей планетой, нет войне, миру мир, миру мир. Нет войне, миру мир, миру мир. Уварова Маргарита Гаврилевна.
Аммар ойунун эмис нехилегер библиотекарынан сүрбәттә сыл айнылақтык үлерді. Кини тахарылах үлетінен туғытынан болар, Саха республикатын культуратын туйгунна бәле ылбыта. Бүтін Россиятағы библиотекалар күннерінен коллегалар бын, библиотекаға үлелі хиджар үлехеттері, онна библиотекаға сыганнақ жонныру бартын ититик истеңник әғарделербін көңілі. Бихи дойдубут сүрдә қалбақ биллилях жоннырдық, ол күрдік күнник урастырап, Владимир Михайлович Новиков, Чәбей, Саха Көрегея, Василий Назарович Чемизап, Нина Николаевна Чигулева, Ирина Афанасьевна Никифорова, ученый быт Владимир Ильич Пестерев. Иннек төһүнү багара манна кәпси хаңара турук кояп. Кинилерге табилиннере тария даганы бу оголор бутун хүддә галбак кургокка хартанаран, оны менеджер танан, оны мане боличи дес тагны боллун, бу төрө билилер жонор бу төрө бит өскәбит аластырынан хартанарар тибит. Онна боттан Сурьячылар хүрдәгән юбилейдернән хүрьячылар келелер ите, олары көрсү, оларга кәсәһил, оғылары начире семья кәпсәти, оғылары итән тахарара тибит. Қас бидди библиотека курдук. Қас бидди нәһилек библиотека тахмир онны күләли оларлар. Оны төләлир кәммәр боллана сонор ден түмсүни тәрибидим. Биллиләх сәркән сәһәнеттер бин. Кытта оны олана бастакы кинеге боллана әмес нәһилеген историятын хурибук бут. Онтон иккис кинеге бит боллагына бу көйи хетте вон хылгарын Аллах көлөһүн күннәк ога састен манна сери тулаяктара сери сылын оголоро оны бу иккис чахна боллагына нехилек биттиритте сүрдә улахан трудоемка үлете Аллах билин ханы кихи долгуяр онтон боллана үһүс кинеге бит болла бу керей ейен коханьыттыр түмсүләк бит Оланан бу коханьыттарым кенегелерин алан бу коморудю коңорбуту. Коханнары муння. Онтан билген бу бочоттах хынялан олары нере ол хонордар бун ыхыкты баккабы нере инжахаджабын. Оны кенелер бенгеттөлеләммин. Билген бу механизатордар, трактористтар, хопардар, летчиктар, моряктар, электриктар, кене механиктар, солумуратчылар, тустарынан Темир көлө көтөллөнөн ден сүрдә калын төсүс онагы страницалах кенеген буран тахарды бут. Отта жемби серге бүтөрөктөрө билин таккан сытар. Уну жекелен касбидди көй ылыктах ол кенегелер. Убаставла коллегаларым үтө күнүнө. Мен не устрою Анна Синтьевна 1910 агыс 1916 жылларга онтан 2001-2005 сылларга бөтүннәгә филиалга заведущеннән үләләбит. Бихи бәйбит комитетсин үләлән кәлбиппит. Колобурун улахан класстарга библиотечный уроктары гытаретим. Каталогы туганарга. Онтон ортоку сүйөктерге болла справочниктары, энциклопедиялары, туттары, кайдак туттары үйрәтеретим. Кыра класстарга огобати библиотечный уроктарга киннигелери кайдаталаларын билейнеретибит. Онна агалларыгар үйрәтеретибит. Массовый үләгә болан бихи-тематический вечердары, что, где, когда, поле чудес үйрәтеретибит. Поле чудес тугун бейбит оңоттар буппут олок сакаатна. Сөпте. Массовый үләгә болла тематический вечердары бәм котой үйрәтем. Тапталлактыр вечердеригер мен кимден. Таптал улуу күйе ден тоққа тема үппүт онны боллагана Наполеон Жозефина Хурыйбыт суруктарын, Александр Сергеевич Пушкин келгенер анабыт Мадоннаты, бу кохоңы Георгий Свиридан Метелдин вальсыгар ақпыттары онна вальстан күрдін бітірі. Бейсақалаттан бұлан народный поэт Петр Табуроков сериге хиджан Сурыйбы суруктарын, келгенер анабыт кохоңларын ақпыттары. Онна отчетоға кем ырыларын аллабыттары.
Платон Алексеевич Огинский сүз саагар массовый үлебит диптик сенана улуска бастабыт. Фирмага кыһыннары, сайыннары, отзывын оларыгар киниге журнал тердерет. Тугати кой. Те. Күндү коллегаларбын барыгыттын бу браханнигинен ики текстиннике кадделибин барыгыттар дробуяны жолу соргуну үддүк сетихилери олокко бу технический уяга. Хабаровский край, Биробиджан, город, культурно-садатар училищетін, библиотечный салатын, 1909 сыллаха бүтерен барамын, улус барамма келбитим, кәлен үлебин сатағайттан, сатағай нәйлегіттен сағалабытым. Онны үлелен барамын жекерген мүкіғалғатынан сылаңар күрді үлелен баран аммаға көхін кейбитим. Кейреммен бу кейін библиотека кинигени качияр отделга үлага кипбитим. Манна очолорга эдер бөға боллақ бітчі комсомолистар. Бу комплектование делығыр үлелі жамыт сүрдәғ әлбәғ партия бөға кенеге бөға кәлер еті отуттан тақалғы отут бести түрденчалы партиялар кәлелер еті посылкана. Оны бігі библиотека бұт тахыгар хата почта бұт чугас болан баран илибитнен, сайын илибитнен тахар еті бит кығынан болар халаскынан тахамыт ол онны коттон үлеләбіп бит. Онна саға кенегені көрерге олық үйрі көтü бөға боламыт, саға партиялары ахаммыт, отделларынан, библиотекаларынан тарға-тарға баға бағам әті. Онна таңан, онна индексациялан, иннен бардың оңырамыт, оты түргенік түңетерге онна отдел хабидесе аныс бағымны хүрдаған көмі болара. Онна кені халтатынан оттан үлеләбіп бит. Онна оттан эти комплектование үлелі хеджан сылбы тәхегер жа отчет бәға ол фонда ағытын, фонда төхе болбутын бардың сылбы тәхегер отчет тұрға онна үлі бәғыта болар еті онна көрсер бит. Ол онна эти біліңі күрдік сот кені со бардан нар илинен тыгатар соттар болалар эте. Мас тыга бега сот бега тыгы болар эте. Бу кемдерге өтім библиотека бутыгар биһиге битеряннер бит Александра Семеновна Макарова, Марина Луканишна Третьякова, Павла Марфа Николаевна, Амосова Елизавета Николаевна ветеряннер бит үлелиги жаллар эте. Кинлер олық мияха еті үлелербер сүбе ама берен күйістіме болбуттара. Кинлерге мен мақталым мұңыра соқ. Олық бәлері кинлер бігі оттон қадячы қамы ғаджар энциклопедиялар ден аттыр етебіт. Тоға дейтерген олық Александра Семеновна оғыла кәлләқтерінде олық фонда кинеге бар, қанна барын баратын хразу түрген үлгердік бұлан берері. Оны наха сөғар етіп, онтан кәлін етінік бәйім өті үйерінен білген оттан обслуживаниян үлегі жанаме түргенлік, суғаллық олық кенегені болық сұрға үйерінен оттан берер болбудым. Онна 1912 жыл болбута республика үрдінен кірісері туғаға тахары ден қамсағым болбута. Оннаттан комсомол боламын комсомольская путевканан ол мәндеге первоселенник боланаттан онна тақсыбытым бастан рабошайынан ондан кәлін күхін библиотека ахыллан жонна библиотекарынан үлеләбетім. Онна
онна комсомольский секретарынан талбыттара. Иннеген оттон барыта бу бастыгы сагалаһын болан бу республика арас мунныктарытан ычаттар келлехтер иде. Оны барыта эриедекси болбатага те сүрдэ албаа береде кеһи барага ете. Оннотон трудовой кодексынан отол ычаттары ыйталаһын болбута. Оннотон элбах ычат нюрба улуһуттан барбыттары төттөрү. Оннотон ыл болан эмие төттөрү амабар көһөн киирбитим. Онна көһөржер библиотекарынан үлеләбитим. Онта тақсысыл. Бу үлелер кемнер бер. Он агыс терилтелери кәрияр етим. Оннотон рахытар терилтелери. Очолорго промкомбинат, нефтебаза, лесопун, лескос, мелиорация, стройучасток, амма после фермата. Барытыгар оннотон ол ағачыларым көрдөһүүлерге олты киниелери тархатар, оны тахана мероприятиялары ыытан. Олоғычы байтык үлеләбитим. Онна бу отдел обслуживания боллах битчи. Иннеген аны ити кемге Владилена Васильевна Неустроева кине хебетисе кине салтатынан бу үлелән келбитим. Беһиги үлелер кемитигер барыятын бихе эдердер Стручкова Вероника Ивановна, Харитонова Саргалана Прокопьевна, Владилена Васильевна, Таисия Тихоновна Александрова. Бихе Таисия Тихоновна нөссө хэтон тоғысыллаха икен үйрак бүтерен келен икен бирге үлебден сағылауыппыт. Кимин орто анал үйрага ким Таисия Тихоновна Киевтағы үйді үйрага бүтерен келен оттон методическое делга разы методигынан набыттыра, онна кенникете хебедисинен билиңәңгәлы, күн бүйүңәңгәлы үлели олорыр. Элбәх онтон бу көһәҗәр библиотекага үлели жаммын авон төтсыллаха производство бастыңнарын опыттыран тархаты дианете кабинет ынтии диане научно-техническая информация диан кабинеттери тәрие болбута республика үрдүнен, оны бияхаты бытовой тәрелтаға ол тәриеммет ол онна үлеләбитим. Онна тауған ағыз сылттан ағар сағалаға библиограммнан үлеләбитим. 2-13 сылғадылы. Манна той үлелер кәммер контингеннарын барытаттан билден тұрар туақ. Улхан класс оғылара үйернәтчілері, онна ычаттар. Оннатын аналлах, ычаттарган аллах, тетимден дискуссионный клубы үлелеппит. Алтана Алексеевна Артемьевалын кыттыхан. Онна эти классик клуб дені осколы оғылары бар. Оны үлелетен. Үлелеппитим. Оннотон үлем таханан оттон бу биле эдер боламыт общественный үлега токыттар бит элбах эте. Элбах тәрәһеннәре мероприятиялары ыдар эте бит. Онна суббота тематическая вечердер. Ол кәнеттен оттон үнкү танысы болар эте. Бихәтинне ол инне тематическая вечер болар эте. Онна барытын сценарий суруян. Ол сценарий хурьянга бартым яха үйереппите такайбыта клуб методиха Рязанская Елена Семеновна. Онда кинеха тон мақталым ме улхан эте, билин кома yok ин кини суох. Онна тон октябрь, май браганиктер болулар даннар тахкан трибуна диктардыр этим. Онна олохтах радио үлеләбите Чолорга Григорий Николаевич Шамосов, отан кинүлелер эте, онна кәнике ари сахран көмек өрдәбите, онна то библиотекалардан Марина Кентьевна, мен им болан эти диктардыр, ол олықтақ радио үлеләбит бет.
Уонна бу үлели сылжан оттон туох сайын айы субботниктар кою ден бар эте кою участок ол оннас саас ол кою участок огуротахан ыхаахын сайын уукутаахына күһүн комуяахына чакырыс отделениятыр баран окко көмөлөһөн уонна былах быһыытыгар им барытыгар олох нар субботниктарга үлелир этебит үлебит тахана оннотон сайынын нар агит бригадага клубтары кытары теңге сылжыхан үлелир этебит он булелир кемнер бер мен хүдах элбах аяр тутар билилак көстөр аяр жогурдаа жоннор кытта үлелеби биттен кен туттабын ол курдук Ольга Иванова Сидоркевич, Илья Михайлович Рельджа, Клавдия Ануфриева, Августина Филиппова, олар кытта тәңге үлелеһен, кинилер мероприятиялары кыттан, онны үлелеби биттен хүрдәһен мактындабын, онна кен туттабын. 2010 сылга ротация диэн оттон библиотека болбута, оннотон Светлана Николаевна алтон бес сахан отуттан таққа хөлләбі тоға библиотекар хебелсе Светлана Николаевна алтон бес сахан толан баран оттон үлелән урайбыта, ол урайбытын кәннеттон мен онна баран үлелән қолынан көрерге бұхарын бұтым, оннаттан онтук ол бұхарыны бұн заявления бұн ылынаннар, оннаттан 2010 сылтан хебелесейінен бұл 2019 сылғылы үлелән кәліліп. Бұл үлелән үлелер кәммәр 2014 сылға бастықы оға библиотекатын хебелесе Василий Лешожиков атын оғылары тұрарсаннар, кене атын бұл библиотека иңери болбыта, оны үлі барбыта, онна стипендия олықта бұттыра, онна сыллата оғыларға интеллектуальны күрек өйдерін сыналарын күйірдері интеллектуальны ойны шахматны турнир ұйдылылар Жожиков атынан. Оннатын түрден сыл үлеләді. Ол сетихилерім ден оттан бұ ағыр хала үлелі хиджан олықта қағыты үйетітер сылтан асифровкалағыңа икіте гран сүйбідім. Оннотон идея бараган методическое дел хебелесе Таисия Тихоновна Александрова улахан макталым улахан. Кини идея бараган оттон эти бу гранга сурьян икките оттон гранга тегистямди. Она детская библиотекага эти 2010 сылга детская библиотекарын кеттары Чешковская Любовь Павловналын проектка кыттаммыт ол проект бытахан модельна статуһын ылары сетиспит. Онда бүтәре туран этияпын багарабын тубу үлели хиджар биргө лиләбит коллегалар бар. Онна бу детская библиотека коллективыгар улхан макталбын тирелдебин, онна айымнялах, тахарылах үләне, саңаттан саңа проекттары, саңа тахарылах үләне багарабын. Бүтү күнүнен убастабыллах бир иделяхтарым. Бүтүн Россиятага библиотека күнүнен этити истинник агардалыбын. Күн сире кредиттен өрөккө көй рас салгыны төспө муңунан көлтүгүнөн этенге сылтыяккан. Мен Сутакова Лептина Владиславовна 1905 сыллакка эмис нехелегер аммалуугар төрөбүтүм. 1900 Хэттуни сыллаqa оскола кеннеттен Якутскайда культпросвет училищен библиотечный отделениетен бүтерен баран кебәйі улуғын сиген көліңер 13 сыл үлелән баран төрәбі дойды бар әргеллен кәлбетім. Манна әрге бәске Селина халлы бұтығар онна бастықы библиотекарынан үлелі таққыбытым.
Селена болан онағыс улуустан эдер ыччат кэлэн үлэлиир хилдерете манна үлэлиирге олус чепчекете ыччаттары түмүү ыччаттарын көктөөх боҕо боллахтара дии онон кинилери түмен үчүө бааты үлэлээбиппит кыһыл муннуукка передивишка фирмаларынан сайылыктарынан териеретибит онна ыччаттарга били каталагы тематическа картотекалары оран агитациялары тибит хамай хөбүлүүрүм диэн айар куттаа жоңго ыллык диэн клуб ахан үлелеппит күмбүңүнүе дүлелии турар Устинья Ивановна жаалынан онна арахна мероприятияны барды клубка оңороротибин маңнай маңнай тахарбар библиотека диэн суоғате мен клуб күлүүһүн туппутум ол иһин мероприятиян барыта клубка буолар эте книжный выставкаларгын бартын клубка туруор эретим ону шүө байтык ыспакка тохпокка аагаллар эте мен булана общественный үлелээп буламмын нар темаларын барыта ағылары кытта билигин себестах болара 200 сылдаха үлебин эдер үлехекке Устинья Ивановна туттарбытым бэйэм общественный бөгөбүн алаас котунабын гражданская келбиен кахайгынабын сулкаччы нехелеген бочуотта олохтоогобун ветеран үле ветеранабын быга хайстыбытын үлетин ветеранабын он оголоохпун сүлбеттен такса сиеннээхпин 2 кос сиеннээхпин 12-14 жакталлар хакахеринаа жакталлар сиестерин делегатабын. Народный поэт Петр Доброков эпитни жиктилякчи библиотека. Өй көстүбет кылаатыгар айымнялаактык өрсылар көлеләбит коллегалар бүтүн бүүңү өрүләк күнгө истиң эхерек тылларынан актан санаан ағыр бүтүн көңүллән. Сивцева Мария Накентьевна сеттон 9 сылтан 15 сылга дылы библиограмынан онтон 15 сылтан 15 сылга дери директорынан үлеләбите. Сутакова Евдокия Михайловна, билигин культура управлениети начальника. Тарабукина Татьяна Андреевна, агон 100 сылтан 16 сылга дылы ого библиотекатыгар, агон 100 сылтан 100 сылга дылы методический отдел методигинан үлеләбите. Бахсырова Мария Львовна, кин библиотека методигин. Харитонова Саркалана Прокопьевна, агон 4 сылтан 9 сылга дылы кин библиотека агат салатын библиографа. Аманатова Екатерина Васильевна, сеттон 7 сылтан 10 сылга дылы ого библиотекатын сабилисинен. Архипова Анна Платоновна, агон 4 сылтан 16 сылга дери ого библиотекатын библиотекарын. Чечковская Марфа Прокопьевна, 12 сылтан 9 сылга дери ого библиотекатын библиотекарын. Алексеева Елена Васильевна, ого библиотекатын библиотекарын. Кузьмина Тамара Романовна, огон 100 сылтан 2 сылга дери Алтаннагы сельская библиотека библиотекарын. Новикова Людмила Афанасьевна, сеттон 5 сылтан 17 сылга дери Самарсуна сельская библиотека библиотекарын. Лазарева Маргарита Николаевна, Самарсуна сельская библиотека библиотекарын. Свинобоева Лидия Николаевна, Чакырдагы сельская библиотека библиотекарын. Бүгүнгү өрүләк күнүнен күндү бетерәннәр битин, бири деләктәр битин, бети музыкальный агардын кирерде, Сергей Бастягы библиотека, главная библиотекаря Коникова Устинья Ивановна. Күндү бир де долактарбын, библиотекада күнүнен ичетик истемдек агарделибин, баарабын жолу соргуну. Eğildim aspın, masta
неке умукун. Бeye ber haluya kerebin eritin tal sereni tiyan erilenükün. Ton borga, ton muska, turağın tutuhan. Ton borga, ton muska, siliskin hem tardan. Eygini gidmazsın mahtana kerebün. Orsumun kaydibin tulurgun segebin. Meye